الحمد لله رب العالمين جعل الدنيا مجرأة للآخرة ووفق من شاء لاغتنام أوقاتها قبل فواتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل بادروا بالأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واستقلوا أوقات حياتكم فيما ينفعكم في الدار الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيالتنو دام فين بالله مبغى على يجيك لا غرسنك فرد أي مغو بسبب ما مغو منون ديار على ka jiya wakati ka baara kɛ o kɔnɔ sani a ka taa k'u da. An bɛ sariya maa si tɛ min ni bato tiɲɛlama ka kan ni Ala kelen pewu tɛ. Jɛɲɔgɔn tɛ Ala la, Ala de ye masaba ye, Ala de ye masakɔrɔtalen ye. An bɛ sariya k'a fɔ Muhamadu Ala ka jɔn don, Ala ka ciden don. Ale de ko kwa ye teleya akata bara nyuman keli masani saya kauta. Kishi ani nema abe cidenka anaka dunkeu, anaka shebau ani mugo tuguru koni nyumaye ala ku kisi minka chakosoke. No temina kaboy hada madawaye sirala nyi masamin koro talendo. Aka wakatu aku sugula ku bara ka fenke aka ɲanamaya kono min b'aw nafa lahara. Domi ni nafolo tɛ fen nafa mɔgɔ ye, o do in na denke caman bi n bolo o tɛ fen nafa i ma ye, fo ni mɔgɔ min ni dusukun nana Ala ma, dusukun min kisira ka bɔ fulankafoya ma ani munafaqiyaw ani besen koneyaw ani dina koneyaw, o dusukun kisile. Balma wa nka do hadamade wakati min dirima ika ɲanamaya kono fen belebele bade do. I jija ikike wakati ika bara Ala kola, ika do ika wakati ni wakati kunkurunin be tɛmɛ ka wakati la n'a ma kɛ lagara ko la perdi do i kan, nimisa do i kan. Wakati tɛ fɛn denni ye dɛ. O de y'a to Ala kalena ni wakati ye Kurana kɔnɔ, a ko wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. ابن كثير كوكو والعصر جمان التي فيه يتحرك العباد. أكو وقت كوري مونيه كو والعصر كوري دي كو وقت من ديرا خدم الدوم منو بالله مغاكونو شي حق من ديرما يسام غدي بارو سامبي سبادوا سامبي نانيدو سامبي دورو كتا yi wakati min balo ika jiya ɲanamaya kono Ala kalnani o de. Ni y'a ye Ala kalnani fɛn o fɛn ɲa ka danfɛnw la, o b'a yira ko ye fɛnba de. O tɛ fɛn denni ye dɛ, o ye fɛn belebeleba de. O de y'a to Ala kalnani wakati ye. Ala ko ale kalnani wakati ye ko hadamaden bɛɛ bɛ perdi kɔnɔ, hadamaden bɛɛ.
ikera musoyo ikera cheyo iye demiseni iye makoroba iye nafulutige iye masakeo iye jamatige akwa bebe perdi kono la fi qusuri fonni mankutu nani sabatira hadama deminna e bora perdi kono o mankutu nani fole munye illa alladhina amanu limaniya kallimanani alaye tawhidi kalite inka sabati bolo iki yere koroshi kabo fulanka fo ya kalite sabayima ni limaniya sabatira min bolo ni nyem mankutu foloe mankutu fulana bara nyuma ka bara nyuma ke alaye mankutu sabana ka nyugo nyamarani nyuma ye ka nyugo fatanya kabo jugumama mankutu nanina nyamarili ni balili konona la dawa konona la tora munumbu soro ube nyugo waso nyona ka nyugo nyamarani sabali ye tora inkoro balmo nim mankutu nani sabatira mo minna ala ko e bora perdi la de mais nim mankutu nani masabati mo mola ala ko ibe perdi kono donc hada madin kelen kele kala jelike ni nyoro fula ibe yoromi yala ibe mo perdi lewnde lawa ube mo munun ganyera ibe wulude lawa wa qala ta'ala huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada as-sukura ala qole ala de masaye na yesuni tileke ube nyogon fale fale ka kem mogo ye mogo min ni ba fe ka ala barikada ni mogo min ba fe ka ala kosuma ka ala bato ani mogo min ba fe ka ala barikada ni ma se ka bato min ke sufela la tilefela la ibake ni ma se ka bato min ke tilefela la sufela la ibake suni tile nyogon fonko nyonya mana ye ninde wa qala sallallahu alayhi wa sallam ni'matani maqbunu fihima kathirun minan nas ashihatu wal faragh tidin ko nema fulabe ako hadamadem chaman perdila o nema wala o nema fulala kena ya wakati ani wakati minni firelendo fere biye wakati mi ani kena ya biye wakati mi hadamadem chaman de perdila nununa kena ya baye wakati mi aya aka kena ya do fengore de la minte ala koye dina kote lagara kote fere be chamanye wakati mi aya ka fere indo ka kata indo fengore de la minte dina koye ala kote lagara kote odi ato chiden ko ni nema fula ko hada maren chaman prede la wula kene ya wakati ani tambi bolo wakati mi mugo kana faratin wakati fulala odi ato Abdullah ibn Abbas ka hadisa bena ako dondola ko chide ko anana chedo mabake kawaju ako itanimu qamusan qabla alqamus sababakan qabla harmika wa shihataka qabla maradika wa faragaka qabla sughlika wa qina'aka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika ciden ko hadama de duruke ika durunye sigide ika funanke wakati ke ka koroya nye chigi ni hadama de funanke wakati mi ibeshe ka bato doke ibeshe ka alako doke ni korola iteshe ko uluke ika funanke wakati ke ki ka koroya wakati nye chigi ciden ko iki ika kene ya fana kene biye wakati mi oke ka bana nye chigi ni hadama den kene yalendo wakati mi banatiya ifari kolo kene yalendo ibeshe ka alako munke ibeshe ka bato mununke ni banana iteshe ka uluke ika kene ya wakati ke ki ka bana wakati nyeshigi ni fulana ye sabana wa faragaka qabla sughulika chiden ko tambi bolo wakati mi oke iki ka sugula wakati iko nyeshigi hadama de wakati minni ko machaya ibolo demba ya machaya ibolo problem machaya ibolo wakati mi oke ka wakati nyeshigi wakati minni sugula wakati bena hadama de wakati do bena ni ka ko chayara demba ya chayara sugula fen chayara
bato do be tese ko ke itese ka fere ka bato do ke donc ciden ko ako tambi wakati mi fere lendo wakati mi oke ka sugula wakati ko nye sigi ni nye sabana ni nye nani na aduruna wa hayatakan qabla mautika ciden ko ikanye na maya o wakati ke kasaya nye sigi ikanye na maya wakati ke kasaya nye sigi ibe balola wakati mi ibe bara minke alaye ibe bato minke ibe lagara nyini minke akesa ni saya kita balmo ni hada maden sara bara bet ika bara be jora wasada tinjari yaw hari cide nyere ye denyuma min fo ko abe do ki yo denyuma yere soro le ka gele sisa ni ekoni sara koni ka fento iko fe sinye tabbe ka to feunde nofe me ka hakili jigi ka do koni kiye ube ki ka juru sara den jama hakili panna ka bola bi donc hadama de yere ka nyanama yakono saya nye sigide ibe bara mununke ikuke pasala ko wa kullu nafsi ja'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamati faman juhija anin nar wa udkhila li jannatan faqad faza wa ma li hayatu dunya illa mata'ul ghurur ala ko nima fembe akwa bebe sayanene mogote to balola koy nima fembe a bebe sa ewa insara abanna koto yow ko dobe saya ko fe balma wode ko gele yow na ya soro sara o ya banne akanogo me dode be saya in ko fe wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah qiyama do ala baka saraw dafa ku di awma ni mo min ye bara nyuma ke aka saraw be dafa ka di ima ni mo min ye jugumande ke ka sarabe ta ka di ma de faman yuhjiha anin nar ala ko do ni ala ye mo min kisi jahannaba tasumama wa udkhila li jannatan kido arjanna kono faqad faza balmu eyi kanyini fen soro ebe min nyine ala fe ya soro ibe sira min na kisirama faja kore ninde yi kanyini fen soro ibe sira min na ikisirama ala sa fa ko mali hayatu dunya illa mata'ul ghurur akun nin jiyan nyana ma yate foye fodda damu min be hada maden nege damu min nabi nege ki trompe ni jiyan nyana ma hada maden ni jiyan damu alaka jonyuma min ni hakili bila akani trompe de akani marasa ودي أتونا عبد الله بن عمر كهرسالة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبية فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك قريب أو آبر الشبيب. كان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المشاء وإذا مسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من شهتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عبد الله بن عمر أقول دون لك كوتشيدن يعلم من أنا كمان فلاي pour عبد الله بن عمر أحكي كتوتشيدن ككما الله صلى الله عليه وسلم كوتشيدن يعلم من أنا كمان فلاي ako Abdallah ako ke jinya kono komi tungaranke nata ka dugula si yoro masura bolo jatigira masura bolo o duguyi hammina wore shitala o duguyi na mbese kimma konya na bochogo mi dro kasagi yo ko hada madenka ke jinya kono komi o chogode ke jinya kono komi tungaranke
akun bi ka ke jiya kono komi sira tige baga mogo min be sira ka ba ke ka sira tige kata dugu dola sira yin fana ye sira janye kungo kono na de do tile ka kala hammi shito olan ka she ka teliyan ka she yorola donc hada maden ka ke jiya kono chogo de la hammi shi kana kila ka jiya yin kono foni la garate ika hammi ye ka kede inyu mambe she la gara chogo mi de inyu mambe so nin jiya nyana ma inyu mambe bo nin jiya nyana ma ya kono chogo mi I hammi ka ke ode la nyine yode hadisa yin kono Abdullah ibn Umar ayre tunkera aya faraka ako hada madiya ko ni yeso madaye ibe bara minke alaye ibe bara minke kala gara kama akede kana ula fela makono itaru yala san ula fela kase sayabita akoni ula fela fanaye ibe bara nyuma minke alaye ibe la gara nyini minke akede sani dugu kaje basi itado yala sogoma bi soro jiyan kono sani sogoma kase sayabita itodo awako wakati mi ni kene yalendo adoko ibe sade wakati mi ni kene ya biye ya wakati mi ni kene ya biye ado ko ibe bana ikika bana ika nyeshibi ako wakati mi ni be nyana mayala ika do ko ibe na sade kani ka fembe ke jinya ko ado ko ibe na saya dondola saya benita bal mun ni hadisaw ni ayaw nunu wasara wajure hadama do made hadama den kelenkele iki janto yerela ni njiya nyana ma yakono ni njiya yeteme yoro de koy teme yoro dronde do donc haklima kana jate mina ko bi ka bara yoro la yade haklima kana jate mina ko be yoro la bi ka to yoro la de haklima silami kana jate mina ko jiya yari janna koy ayar janna ba nyede ad-dunya shijnul mu'min wa jannatul kafir kiden ko nin jiya mu'mine kaso de kafiri de kar janna sodo mais minni mu'minu munye silamaw mina silamaw munum bu gambe kata silamiya ma ni donima ani dawama ulu yere de jinyake komi kar janna so ode ko be tinya anka ciden ko mu'mini e bi ka kaso de la jinya e ka kaso de e kar janna illa garade kafiri de ba kar janna kuno jinya silama kana nyebo kafiru kanyana maya chogo no kabalo chogo anin nema munum bu bolo ni jinya na makono silamiya nye kana bo onofe mu'mini nya kana bo onofe atekelenya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ciden ko jinya mu'mini kasore kafir de kar janna sodo barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأني أنس بن مالك رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل الصالح قبل الموت رواه الترمذي وصححه الألباني
Anas ibn Malik ko ciden ko koni ala ye hera la nyini jo minye ko abi bara nyonya shebo ko ciden ma ala ka jo bara nyonya o beke chogodi ciden ko abe joyin be sawaba de ma aka bara nyuma doke abe joyi lasude ko aka bara nyuma doke ka joyin to o bara nyuma la doro ubo bara nyuma kofe doro abe joyin faga kan nimina yuwaffiquhu li amali salihin qabla al-maut nene ala hera nyina jo minye ishi laba isaya wakati abibbe shemma ika bara nyuma do de ke doro kito bara nyuma inkeli kono nani nimina ube bara nyuma intela la doro ani nimina wayde ni ala hera nyine jode balmo ambalima ke minna ye nimishiri na ya di amma juma temenen ni wakati ambe nyokon ka juma in kono ya me dumashi ala ya ka karfa minala ka janaja tetene ambe duwa kaye ala ka hinala ala ka yafa kama ala ka mishirin kama sarakatin jariya nin mishirin ka dayele mugo ka salla kono sankele maddafa le fatura amba jigi ciden ka hadisa min fulen nye amba jiga kaye o kono don mi abe fatu fana salli wole la misiri na dora wuli la ka salli jita len ko fe ka bade pew animbora ciden ka hadisa min fulen nye ambe ala dele ala ka ke oye ayen ni yoro di ka tawhidi defa ka sunna defa mbalimo don min na ben ni yoro indi sana ka di nyeji de tumbe silama nyuman be nyela silama nyuman be nye dusukuntun kami kamle be dusukuntun fudun lendo nyeji de tumbe be nye kono ale de kera ala ya ale de ke sababu ye ka hujunu ni dusukasibo mu'mini nyumani silama nyuma be dusukun kono ku nisonjia kanyaji cyo kabu nyela silama nyuma mfana ale ya kanga ne nyuma minta ka yoro ndi silama nyuma mfana ya kabara dafaye ka ke usobe ka ta munu nye bara in koloshi ani munu nyu kanna fulon nati ka yoro indila be ya ko usobe pura ka bara nyuma mbe dafaye tugomi balma nimbe alaka kanude nimbe alaka dilalile ani alaka kanu ni ala bafe ko aka tawhid min fulena aka sunna min fulena nye ko atebbi nimbe yode sababu ye ewa hara fatule fana silama nyuma nyake ukahamiye do nana ka janajala ultado yere na kabara in kosode aye bara minke alay kabara minke tawhide kabara minke sunna kabara minke salafu salem do saka sabati chogomi do yode me akabara inde me doro ka boyoroja ukana ka janaja yake akaka unyana ani telefoni min nanya soro kofe anyi whatsapp misasi min soro kofe aw manni nye abada na ye bara minke ambe do kaye mbalmo kacare jiwa fambe silama nyumambe ambe ala delala ka hinala ala kamma amakoto silama nyumam fana haribi ani chani barajambe do ke be o haribi alere fatura misiri mbede anka haklito misiri nade anka njanto misiri na haribi e pe silama nyumambe haklibe misiri na fana amma misiri ka bara shifo ka noshe konni mbara be amba fa kanyanabo na manyanabo umake folo misiri mbara bara fora shituka ni mbara be silama nyumam be yaka hanni yornin kelo bo nyanabo hari bankan jijade misiri mbe se kam matarfa chogomi adabura min kama tauhidi sunna ala manhaji salafu salih adabolen do de ambe se ko kya kono chogomi be se ka sabati du kono ka chogomi an kan jijo wala do ka sabati de mogo ba siraka fana an bufo an be duwa kuye
ambe ala delalaka misrin kama sadaqatin jariyah ala kama koto katena ka junubula ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.